U Sarajevu u stvari bilo jedino mjesto praktičnog zbrinjavanja, jer nakon tog dana će i Dobrinja biti odsječena, nakon kojeg će dole početi da se formira jedna mala bolnica koja je vrlo značajna bila u periodu nakon toga. U tadašnju vojnu bolnicu ranjenici nisu mogli biti primani zbog poznate situacije, tako da je praktično ovaj lokalitet bio jedini koji je mogao zbrinjavati građane Sarajeva. Naravno da sve ono što nam se, još uvijek smo u tom periodu imali dovoljno lijekova, dovoljno nekih implantata, jer to je praktično tek prvi mjesec rata. Mi smo mislili da je to negdje navečer, pošto je struja dolazila pa nestajala, pa dolazila pa nestajala, nama su u stvari ti ranjeni ljudi pričali šta se dešava, jer dok smo mi njih zbrinjavali, oni su govorili nam što se dešava. Bolnica je više puta pogođena, što direktno, što indirektno. Mi smo tada prvi put imali i ranjavanje ranjenika, da nam se desilo da smo operisanog čovjeka, da nam je bio ranjen ponovno u intenzivnoj njezi, tako da su to neke malo neobične situacije za nas koji mi smo učili na fakultetu i o hirurgiji i o ratnoj hirurgiji, ali to je sasvim jedna druga situacija u kojoj se vi nađete u jednom trenutku zatečeni i morate odreagovati na pravi način. Ova prostorija u kojoj se sad nalazimo, u kojoj smo primali te prve ranjene, ona se je tresla, bilo je, situacija da jednostavno imate utisak da je, ne znam, granata tu udarila metar, dva od vas, jer nismo mi tad još ni znali, u stvari, mi smo mislili da je to najgori dan u životu koji postoji. Tek smo kasnije vidjeli da postoje dani koji su i teži, gdje imate masakr na ulicama, gdje primite 150 ljudi za 7-8 minuta i tako. Dotad nam je to bio najgori dan, ali u stvari to je bio jedan početak jednog teškog i ružnog vremena. Dežurstvo 2. maja je bilo jedno od najbolnijih dežura u mom radnom iskustvu, a imam 30 godina kirurškog staža. Taj dan ću pamtiti po velikom prilivu ranjenih, povrijeđenih. U ovoj sali smo profesor i ja pružili pomoć oko 50 pacijenata, koliko je bilo, 28 je bilo primljenih. Ova stakla, ovi prozori, to se treslo, tlo pod nogama je podrhtavalo. Mi smo se samo nijemo gledali i nastavili smo pružati pomoć. Sjećam se detalja, medicinski tehničar koji nam je pomagao. Da li je to bilo granatiranje u blizini ili u samom krugu kliničkog centra. On je pao, ja i profesor smo pogledali treba li njemu pružiti pomoć. Kad smo vidjeli da ne treba, nastavili smo raditi dalje. Taj dan, nažalost, komunikacije telefonske ni ostale nisu radile, sve je bilo blokirano. Čuli smo od pacijenata informacije da sve gori u gradu, da je stanje više nego užasno. U trenutku sam pomislila šta se dešava na Višnjiku. Čerka koja je imala 5 godina je ostala sa suprugom. Jedva sam čekala kad će svanuti da vidim da li su živi, da li je sve u redu. Uglavnom cijelu noć smo proveli uz pacijente pružajući intervencije, pomoć, obilazeći. Uglavnom ujutru u 6:30 kad smo očekivali novu smjenu, kad sam išla ovim hodnikom, glavnom čekaonicom, imala sam osjećaj da su to drvene noge, kad nisu moje. Za razliku od nekih također bitnih dana, ja se tog 2. maja nevjerovatno dobro sjećam. I mislim da se sjećam zbog toga što sam tog dana, jednostavno cijelog dana bio kao pod nekim pritiskom, kao pod nekom obavezom da ja to moram nekako da zapamtim. Ne mogu vam to objasniti, to su neka specifična stanja duhovna koja mogu da protumače i koji se sjećaju ljudi koji su tamo bili tu u ratu. Dakle, prije 15 sati ja sam potpuno samo inicijativno odlučio da uđem u studio, pokupio sam kamermane, tehničare i tako dalje i da prekinemo naš program, neki je bio obrazovni, kulturni, pojma nemam, i da izvijestim ljude šta se dešava u gradu Sarajevo. Dešava se
totalni napad Jugoslovenske narodne armije, otvoreni napad na grad Sarajevo, na građane grada Sarajeva. Ja sam ušao onako kako sam bio obučen tog dana, ako nekom običnom sakovu s nekom crnom košuljom, bez šminke, bez ikakve pripreme. Zašto sam to uradio? Zato što tog dana nije bilo generalnog direktora radiotelevizije Bosne i Hercegovine, direktora televizije Bosne i Hercegovine, niti je bilo glavnog odgovornog urednika. Oni su tog dana otišli. Tad smo mi govorili pobjegli. Recimo danas blago kazano otišli. Dakle, urednik Dnevnika, ja sam bio tog dana u smjeni, je bio nekako najstariji čovjek u toj hijerarhiji koji je mogao to da uradi. Ja sam ušao u studio, za mnom su ušli Mladen Paunović, sada pokojni nažalost, i Vladimir Bijelić. I onda smo se spojili sa Radio Sarajevom, sa Mirkom Figurić i napravili smo, mi smo to nazvali otvoreni program, u stvari je to poslije ispravo da je to Dnevnik koji je počeo u 15 sati popodne i završio u 5:30 ujutro. To je sasvim sigurno najduža uživo emisija, ili Dnevnik, ili Breaking News, kako kažu Amerikanci, vanredna emisija na svijetu. Znači, to je potpuno nevjerovatno u nekom televizijskom smislu. Ono što bi istakao ovdje, znači ne volim memoare, ne volim te priče, ali toga se dobro sjećam, jeste jedan moment koji je vrlo čudan, koji novinara aktivira na jedan poseban način. Dakle, to je moment kada smo mi uspostavili na volšeban način kontakt sa predsjednikom Izetbegovićem koji je bio kidnapovan. To je bilo 20 sati 23 minute. Uspostavili smo vezu s njim i sa predsjedništvom, nekim specijalnim televizijskim vezama, takozvanim četvoročnim vezama. I zaista u tom momentu sam se ponašao kao potpuno profesionalan, distanciran novinar, urednik. Dakle, oni su mogli samo da se čuju preko nas i ja sam tu bio jedan serviser koji njih samo upozorava da nešto preopasno ne kažu jer to svi čuju, a samo se tako mogu čuti preko etera. U jednom momentu, to je bilo gotovo magično, nestvarno iskustvo, kada sam vidio da je to dosta konfuzna komunikacija među njima, kao na nekakav nagovor, neke potpuno ne znam koje osobe, kakvog duha, sam ušao u taj dijalog. Što se ispostavilo dobrim, zato što je u tom nevjerovatnom slijedu događaja, u tom razgovoru sam saznao da je predsjednika kidnapovao general Kukanjac, general Đurđevac, pardon. Dakle, general koji je 10 godina prije tog rata bio moj komandant u vojsci. Tu sam u Sarajevu bio u vojsci. Preko Štele, ali sam tu bio. Prilikom povratka iz Lisabona na aerodromu Sarajevo dočekala nas je bivša NA, to je ko reče niški specijalci, gdje smo bili kompletno svi uhapšeni. Bili su to vrlo teški, tužni događaji. Nismo znali šta se dešava. Mi smo otišli, bilo je normalno sve. Samo vidio granate padaju po Eliđi, Sokolović, koloniji, Hrasnici, po gradu. Mislili smo da se radi o vojnom udaru. Ja sam bio u svojstvu ličnog pratioca predsjednika rahmetli Alije Izetbegovića. U delegaciji je bio dr. Zlatko Lagumđija kao član delegacije i kćerka rahmetli Alije Izetbegovića, gospođa Sabina. Ona je bila tada šef kabineta. Ona je inače profesorica engleskog jezika. Nas su tu zadržali par sati i prebacili nas iz zgrade aerodroma kao na izgovor da obavi predsjednik razgovor s generalom Kukanjcom u kasarnu. Ne znajući mi da Kukanjca nema tamo. Nas je došao general Đurđevac i neki je pukovnik Aksentijević bio. Da bi skratio to, bili su to vrlo teški i mučni trenuci. Mi smo 2. maja zarobljeni oko 1:15 kad smo sletili na Sarajevski aerodrom. U kasarni smo u Lukavici ostali cijeli dan, cijelu noć. Teški mučni pregovori su bili. Kasnije se uspostavio onaj most na televiziji koji je gospodin Senada Fejzović vodio, onaj najduži dnevnik. Most predsjedništvo Lukavica, general Kukanjac. Tek sutradan, 3. maja, došao je Colm Doyle, predsjednik Evropske unije, i oni su dogovorili bili razmjenu da predsjednik ode lično gore tijelom da oslobodi generala Kukanjca, komandanta 2. vojne oblasti na Bistriku, kao